Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, višestruko nagrađivani režiser, autor filma Jedini koji je i prije prikazivanja izazvao veliku pažnju javnosti u Republici Srpskoj, Denis Bojić. Gospodine Bojiću, hvala vam što ste pristali na razgovor za Eurooblici Srpska info. Hvala vama na mogućnosti da pričamo o važnim temama, prije svega za srpski narod. Prije svega, kao povod našeg razgovora sigurno jeste premijera filma Jedini, koja je u srijedu održana u Banja Luci. Radi se o drami, životnoj priči heroja odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, gospodina Velinka Trbića. Bio sam svjedok, sala Cinepleksa Palas bila je prepuna, mnogi ljudi su stajali. Da li ste očekivali takav interes javnosti i toliko veliki broj ljudi koji su zainteresovani, koji su bili prisutni premijeri? Pa jesmo očekivali veliki broj zvanica, ali broj ljudi koji je bio na premijeri, interesovanje svih koji su zvali dan prije da prisustvuju projekciji filma i emocija koja je bila toliko katarzična i toliko homogena nakon samog kraja filma nas je uvjerila da smo radili veliku stvar i na kraju krajeva pokazala možda da smo i premašili ona prvobitna očekivanja koje smo imali prije same projekcije, ali to je pokazalo nekoliko važnih stvari, da su nama nasušno potrebne priče koje glorifikuju prije svega i ljudski život, ljudsku snagu, ali koje su istovremeno i simbol stvaranja Republike Srpske, koje pokazuju kakva je žrtva podnesena u ratnom periodu, šta to čuvamo, na koji način čuvamo i pokazalo stvari da trebamo dati riječ tihim herojima, ne samo herojima rata, nego ljudima koji su i poslije rata proživjeli i proživljavaju zaista teške periode, a Veliko Trbić je heroj u svakom smislu te riječi. Vidjeli ste i sami film kroz sve ono što je prošao u toku ratnih dešavanja, a čini mi se još veći heroj nakon rata je 31 godinu provesti sa dijagnozom spasične kvadriplegije, ne imati mogućnost da pomerite bilo koji dio tijela, a da pritom ostanete tako čvrst, tako nepokolebljiv i tako snažan čovjek i borac je nešto zaista što ostavlja utisak na svako koji je vidio film i nadam se da će ostaviti utisak na sve one koji će u budućnosti imati prilike da ga vide. Moram vas pitati na koji način ste došli do priče o Velinku Trbiću, da li je bilo teško stupiti s njim u kontakt? Pa za Velinka Trbića sam čuo u jednom neobaveznom razgovoru prije nekih 5 ili 6 godina i sama ta asocijacija da nadamak Čelinca živi najteži ratni vojni invalid, a da je malo ljudi za njega uopšte čulo, da pritom ima dijagnozu koju ima je bila inicijalni povod za filmsku priču. Generalno i kada dođem na ideju da se film realizuje, odnosno prije same realizacije i produkcije filma, neophodna je jedna eksplozija slika u glavi, neophodan je jedan vizualni mozaik i pretpostavka da će film uopšte biti urađen. To se kod Velika desilo u djeliću sekunde, a sama komunikacija sa njim je bila olakšana jer je on znao za neke naše prethodne radove i jedna vrsta povjerenja je bila inicijalno već stvorena, ali radilo se u izuzetno odgovornom i složenom zadatku. Uzimajući u obzir prije svega i njegovo zdravstveno stanje i kroz sve što on prošao, da biste realizovali jednu ovakvu ljudsku dramu. To jeste film u svojoj suštini, ali to je jedna iskrena, intimna ljudska priča i da biste realizovali morate nastupiti sa pozicije apsolutnog povjerenja, apsolutne odgovornosti, razumijevanja koliko je to god moguće, o kakvoj dubini se tu radi i mislim da smo u tom dijelu zadatka bili više nego uspješni. Vi morate jednostavno postati prijatelj sa vašim glavnim junakom i to se desilo na kraju krajeva. Svi mi koji smo radili film smo sada i prijatelji sa Velikom Trbićem. Ali ja sam više puta govorio, mene lično kad neko pita o mojim nekim intimnim dijelovima života ili vodimo neke duboke razgovore, često puta razmišljam šta i na koji ću način reći. Pretpostavljam i vi tako. Sad zamislite čovjeka koji 31 godinu vodi takvu vrstu bitke, kakva vrsta suptilnosti, nijansiranosti je potrebna i u samom razgovoru i samom pristupu, koje teme jesu za javnost, koje teme ostaju duboko intimni, nikad neće biti rečene, šta je Veliko sam sposoban da kaže iz svoje bogate i teške istorije. To su sve legitimna pitanja sa kojima smo se suočavali u toku produkcije, ali sva su ona bila riješena zahvaljujući Velikovoj snazi. On je čovjek iz vrednog smisla za humor, intuicije, savršeno očuvanog intelekta, tako da je sve ono što smo radili u stvari bilo olakšano sa njegovim pristupom više nego sa našim.
Vezano je i za ovo što sam vas pitao, da li je postojao, bar u startu, otpor Velinka ili njegove supruge, njegovih ćerki, da dođe do takvog filma? Ne, nije postojao otpor. Postala je potreba da ja na vrlo složen i razuman način njima objasnim šta film donosi, na koji način se film realizuje. Ogroman broj ljudi nije se nikada ni susreo sa filmskom produkcijom, niti je stao pred lice kamere i vaš zadatak je i kao profesionalca i kao čovjeka da im objasnite da filmska produkcija zahtjeva određene etape, zahtjeva određen vremenski interval u kome jednostavno neke stvari tehnički moraju biti urađene, tako da su oni imali puno razumijevanje u tom smislu, ali to je njihov otac. To je njihov otac, on je junak njihovih života i mislim da je film sam u stvari jedna, nazovimo to tako, kruna koja će ostati za njihovu porodicu, njihove unuke i sjećanje njihovog oca i djeda biti sačuvano na ovakav način. I mislim da su ponosni na kraju krajeva što je priča Veliko Trbiću, njihovom ocu, suprugu i djedu sačuvana prije svega, jer je vjerovatno bez filma bi sve ono što on proživio ostalo zapisano nekoliko paragrafa ili sudskih presuda, ali mi ne bi znali kakvog smo junaka imali, ne bi znali kroz kakvu je on patnju prošao i ne bi znali još jednu cijenu koja je plaćena za Republiku Srpsku i mislim da je to u stvari vrijednost tog filma. A i na određen način sam Veliko Trbić priča umjesto svih ratnih vojnih invalida, čije priče možda nećemo nikada saznati, priča u ime logoraša koji su proživjeli strašne torture, priča u ime ljudi koji se suočavaju sa sličnim dijagnozama, tako da njegova priča ima više dimenzija, više slojeva koji su neophodni za sve nas. Ne pričamo sad samo o ratnom periodu, nego o izuzetno društvenim bitnim segmentima. Na mene lično, pretpostavljam i ogromnu većinu gledalaca premijere filma o Velinku Trbiću i njegovoj životnoj drami, pretpostavljam dakle da je ostavilo to, dakle, čovjek koji je, kao što ste sami rekli, 31 godinu u krevetu, koji je presrećan kada je sat vremena u invalidskim kolicima. Neki najjači utisak jeste dakle da njega nije napustila ni volja za životom, ni neki životni optimizam. Velinko je većinu filma nasmijan. Djeluje da je posvetio svoj ostatak života i djeci i unucima. Kakav je to na vas ostavilo utisak? Pa, snažan, inspirativan, snažan, ali imao sam naravno priliku da razgovaram sa Velikom i nezavisno od uključenih filmskih kamera. To je čovjek izuzetne dubine prije svega, nezavisno, ponavljam opet, od onoga što ga je zadesilo u životu, izuzetne dubine, izuzetno suptilnog načina promišljanja i razgovor sa njim jeste na neki način iscjeljujući. Ne samo zato što ste vi svjesni da je vaš život savršen jer funkcionišete normalno, zdravi ste, ali bolest i fizičko stanje nije to koje određuje čovjeka i to je u stvari neka esencija koja se crpi iz susreta sa Velikom, jer vi zaista fizički vidite da je duh taj koji je snažniji od materije, da je energija ta koja je jača od svega, vidite tu neopipljivu silu koja jednostavno definiše stvari. Ali je jako teško shvatiti na koji način u stvari je on uspio da očuva svoju mentalnu snagu. Naravno da je porodica temelj svega, naravno da iz nje on crpi svoju ljubav, ali je zaista 31 godinu nemoguće sažeti u jedno logično i razumno objašnjenje na koji način je sve to uspio da je izdrži. I sam je govorio, vidjeli ste u filmu, da je više puta pokušavao sebi i htio da oduzme život u tim prvim decenijama, odnosno prvoj deceniji suočavanja sa dijagnozom, ali jednostavno njegovo fizičko stanje nije mu dopuštalo da to uradi, a kasnije dolazilo suočavanje sa činjenicama i prihvatanje svega onog što ta dijagnoza nosi. Tako da mislim da ako ste svi vi koji ste gledali film izašli sa jednim odgovorom više iz sale, mislim da je film uspješan. I žao nam je što Veliko nije bio na premijeri, bila je ideja da on sam na određen način prisustvuje, ali bilo je previše rizično zbog ogromnog broja ljudi, ali utisci su mu prenešeni, tako da osjećaj zadovoljstva je tu. Parafrazirat ću vas, prije same premijere rekli ste da je i ovaj film jedan od načina, dakle, da se čuva kultura sjećanja, da ljudi koji su
sve dali za stvaranje Republike Srpske, ostanu u sjećanju da oni moraju biti maksimalno promovisani u medijima. Po vašem mišljenju, gospodine Bojiću, koliko su takvi ljudi? Veliko nije jedini. On je jedan od najdrastičnijih primjera, ali zaista veliki broj je i ljudi koji su dali dijelove tijela za Republiku Srpsku i koji danas žive u uslovima za koje mnogi mi mislimo da bi mogli biti bolji. Koliko naše društvo uopšte gaji tu kulturu sjećanja? Pa, kultura sjećanja i pamćenja je jedan od najvažnijih nacionalnih segmenata za svaki narod na ovom svijetu, za srpski pogotovo uzimajući u obzir sve što nam se dešavalo. A ako uzmemo jedan istorijski kontinuitet i sve državne oblike u kojima smo postojali, postoji jedno racionalno i argumentarno objašnjenje zašto nismo mogli da gajimo kulturu sjećanja i pamćenja, ali nakon ratnih dešavanja mi imamo jedan potpuno otvoren prostor koji mora biti institucionalno ispunjen i jeste i radimo na tome na koji način kultura sjećanja i pamćenja mora biti integrisana na naš sistem i na koji način mora biti prije svega i promovisana i kako da mi naše buduće generacije na jedan genetski način definišemo u vremenu koje je ispred nas, jer je potrebno svakom čovjeku usaditi, po mom dubokom uvjerenju, jednu vrstu koda koji bi bio definisan i činjenično argumentovano zacrtan sa jasnom temom da je nad nama izvršen genocid u proteklih 100 godina, da smo stradali u svakom ratu, da smo podnijeli neopisive žrtve za slobodu i ta vrsta genetskog materijala je nama neophodna za generacije koje dolaze. Zato je kultura sjećanja i pamćenja suština, jer iz nje izvire i politički legitimitet, izvire i vaš globalni argument o pravu na postojanje i jednostavno ako ne posvetite pažnju tom segmentu, malo čemu se možete nadati u geopolitičkim okolnostima, uzimajući u obzir da jedna situacija nije vječna, nego da se stvari mijenjaju, da će doći trenutak kada ćete vi biti posmatrani kroz prizmu drugačijeg političkog ambijenta. Ako smo mi bili u zadnjih 2 ili 3 decenije možda i pežorativno posmatrani globalnom nivou zahvaljujući mas medijima i jednom političkom pamfletu koji je kreiran način da Srbi budu negativni, niko neće reći da je vrijeme ispred nas isto tako kreirano. Možda će doći i dolazi vrijeme kada ćemo mi biti u stanju da plasiramo priču o nama na istiniti tačan način, ali moramo biti spremni. Moramo imati materijale, moramo imati sadržaje, moramo biti i individualno i institucionalno spremni da srpsku priču, srpsko stradanje pokažemo u globalnom nivou na jedan argumentovan način. Memorijalni centar Republike Srpske se trudi i daje sve od sebe da razumije prije svega vrijeme u kojem živimo, da razumije digitalni kontekst savremenog života, da stvori jednu bazu svjedočanstava prevedenu na strane jezike koju sad stvaramo i koja već sada jeste najveća baza audiovizualnih svjedočanstava o stradanju Srba i koja će, nadamo se, biti taj globalni argument gdje će svako u svakom trenutku bilo gdje na svijetu moći da pristupi bazi podataka, da čuje svjedočanstvo, da li je to svjedočanstvo člana porodice poginulog nestalog civila i vojnika ili logoraša ili žrtve NATO bombardovanja i da jednostavno sam iz toga nešto nauči ili da proslijedi to svjedočanstvo i da se stvara jedna mreža razumijevanja o tome šta se dešavalo Srbima na ovim prostorima. Imao sam priliku da putujući svijetom i razgovaram sa ljudima iz naše dijaspore i često puta smo shvatili da njima upravo nedostaje ta vrsta argumentacije, iako oni možda i znaju šta se dešavalo, ali im u razgovoru, recimo u Njemačkoj, sa nekim ko uporno tvrdi da nad Srbima se nije desio genocid i da nismo stradali, njima nedostaje jedna vrsta argumentacije koju bi pokazali nije bilo tako, nego je bilo ovako. Upravo Memorijalni centar će sa ovom bazom podataka, nadam se, uspjeti da djelimično promijeni stvari. Ta baza podataka podrazumijeva svjedočanstva iz Drugog svjetskog rata, svjedočanstva stradalih Srba sa Kosova i Metohije, stradalih Srba sa teritorije Hrvatske, naravno sa epicentrom na Republiku Srpsku, tako da ćemo po prvi put imati audio-video svjedočanstva, naglašavam, sistematizovana, obrađena, selektivno složena i dostupna apsolutno svima, prevedena na strane jezike. Isto da vas pitam, ne znam koliko ste vi aktivni u toj priči, već dugo se priča i o posebnom memorijalnom centru u Donjoj Gradini. Dokle se s tim došlo? Da li je Memorijalni centar Republike Srpske uključen u tu priču? To je odvojena aktivnost od Memorijalnog centra Republike Srpske. Nadam se da će biti realizovan u što skorije vrijeme. To je isto tako obaveza srpskog naroda u cjelini. Plodonosan ste autor. U vašem bogatom opusu radili ste brojne i dokumentarne filmove koji su nagrađivani ne samo kod nas nego i u svijetu. Da li te nagrade koje ste dobili imaju uticaja na da kažem, ajde, tu neku sliku koju o proteklom odbrambenom otadžbinskom ratu u Republici Srpskoj se stvara u svijetu?
Pa to je politika malih koraka. Mi često rezultate svog rada ne vidimo odmah, oni nisu instant proizvodi, ali konzistentna i uporna aktivnost će vremenom rezultirati nečim dobrim. Evo, možda ne moramo ići sad globalno, da se vratimo samo na Velinka. Kada sam ja došao kod Velinka i predložio da radimo film, on je već gledao recimo film Djeca majkama koji su izgubile 3 sina, film Lice Lafore, i znao je naš opus rada, znao je pristup i on je već bio spreman da pristane na saradnju. To je bila ta olakšavajuća okolnost i mi smo uspjeli da snimimo film o njemu. Možda će neko drugi pogledati film o Velinku pa će isto tako htjeti da njegova priča bude ekranizovana. Stvara se sistem spojenih posuda, stvara se jedna lančana reakcija i na taj način je moguće u stvari i valorizovati i napraviti monitoring svega onog što radite. Na globalnom nivou uspjeli smo recimo prošle godine da prikažemo film Svjedok širom Sjedinjenih Američkih Država. Imali smo projekcije u Chicagu, Washingtonu, Phoenixu, Las Vegasu. Kakve su bile reakcije? Pa reakcije su bile van onih primarnih reakcija koje su isključivo ljudske i emotivne. Ljudi su bili začuđeni količinom informacija koje film nosi, bili su začuđeni zašto oni sami ne znaju za neke činjenice iz naše sopstvene istorije. I ono što smo vidjeli da se pobudila jedna nova nacionalna energija koja isključuje revanšizam, koja isključuje pobudu da se stvari rješavaju na neki drugi način, nego jednostavno rađa jednu ljudsku empatiju i rađa nacionalnu svijest i bitnost da moramo nastupati homogeno sa idejom, pomenutom činjenicom da je nad nama izvršen genocid i stradanje, da smo stradali. I ono što je jako bitno, mlade generacije koje su vidjeli film, a koje žive u ovom slučaju u dijaspori, su jednostavno, kod njih se rodila ljubav za istorijom, ljubav za proučavanjem, sa željom da saznaju više. Tako da, kao što je jedan čovjek, čini mi se, i u Phoenixu rekao, ako film pogleda 2000 djece koje žive na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, mi možemo reći da smo radili ogroman uspjeh, jer od te 2000 djece će sasvim sigurno neko možda i postati istoričar, možda će neko početi, odnosno željeti da izvodi političku karijeru koja će biti na temelju ideje o srpskom stradanju. Tako da ne možemo znati rezultate svega onog, ali možemo znati da radimo dobru stvar upravo na osnovu ovih pokazatelja koje film nosi sa sobom. Da vas pitam, planovi vas lično, Memorijalnog centra Republike Srpske u narednom periodu, planirate li da pravite još dokumentaraca o srpskom stradanju u proteklom ratu? Pa, evo, kao što sam već rekao, ta digitalna baza svjedočanstava, svako to svjedočanstvo jeste film u malom i svako svjedočanstvo oca koji izgubio sina, majke, sestre koja i dalje traži brata jeste jedan dokumentarni film, jeste svjedočanstvo našeg naroda koje pokazuje i prikazuje šta nam se sve dešavalo. Neke priče ćemo naravno dokumentovati u obliku filmske forme. Evo, sjedimo u studiju podcasta Memorijalnog centra Republike Srpske, pokrećemo podcast čiji je cilj da svi oni ljudi koji možda nisu imali dovoljno medijske pažnje pričaju o stvaranju Republike Srpske, da ostavimo trajno sjećanje na sve ono što je definisalo institucije Republike Srpske, na pojedince koji su je stvarali i u kontekstu i kulture, i medicine, i sporta, i vojnih operacija, i politike. Planiramo da se bavimo ono što je naša suština i primat digitalnim aktivnostima i da na jedan digitalan način u stvari vodimo borbu na globalnom nivou za srpsko stradanje, da širimo istinu o srpskom stradanju i da jednostavno razmišljamo koliko je to god moguće nekoliko koraka unaprijed. Da li će film o Velinku Trbiću biti distribuisan širom bioskopa Republike Srpske, Srbije, regiona? Pa, daćemo sve od sebe da ga što veći broj ljudi vidi. Već smo ga preveli na engleski i njemački jezik. Mislim da je i bogatstvo filma upravo ta dimenzija više u odnosu na klasičnu ratnu priču, jer kao što smo rekli, on nosi jednu i ljubavnu i socijalnu dimenziju koja može biti prepoznata bilo gdje i nadam se, u stvari na neki način sam uvjeren da će film imati uspjeh u punom smislu te riječi, a sasvim sigurno u Republici Srpskoj bit će u narednom periodu prikazan širom svih gradova koji imaju mogućnost da ga prikažu. Hvala vam na razgovoru. Hvala vam.